Assalamu alaikum watukufu mdonge matangazo ya televizion ya Taifa. Embawa ya dzihiro ya dola hiki wa wade walona lebungu la he corona harmwe la pitali ya mitamihuli ngenshio udziro harmwe za urumia. Udziro ndo yenshio wapashiawe magari yangu hawabahani wasulimbeni hena mnalepare la ngamia wangami. Zinu mwengoni mwezi madam Shinzi za imise taarifa habari ya hatu ya he makatiano. Habili ya harmon vawaheze simu mawasiliano ya kiinternet, barnamaji ya uruhusu wanazuoni wa universite wadohondana nezefani wasomao itilwa nziani ne madhamana waho msomo na misomo ya wailmisha wanazuoni jumwe namna ya ukawado shinda werenga zekuruza hao itilwa nziani wajao na rishilie Abdu Daira dhamana wahe aktik. Rihisa ri parametre wanazuoni pia nane mafundi. Donc, au scolaire, on garantit ça aux formations par faculté. Donc, il y a les facultés à sciences, nous FST, on garantit ça aux formations. Il y a des gens qui garantit no shao, atari généraliser les formations harma et CTPA. Donc, à Katiwo, haini fundi ya jonhune formation, gudujua kengene kuru ya tinem nation. Donc, il y a baba sainu déjà haini nation jonjia. Ngujoona izila moduli kao yoziona pia donc yabo haini moduli jonde yakaitila kuru emnashoni ngujujua ya renge yandiso somo fundi ha emnashoni ya somo ngujujua yanzihe zila ikao kajaelewa bahefundi ya mjibu direct tekniki ya utiaze kuru yondi yorsa horwaonise watijojamba ngwataho wati kuru ya physiologie waitia haruma physique donc yode chatongesa leo. Donc, on va faire une formation, il est capable de jouer. Ngavo tena, wala mafundi kao, ngao harma departement zenji. Donc, il est wa jouer, kana haini kuru wa jukautia, ngelazimu wa sélectionner, et département wa iveshe yao. Haini mnashoni ya tutelesharge ze kuru, ngardo jua. Parce que les statistiques, ngazio hea, kana mnashoni fulani, hanjialera fulani, hatelesharge kuru ya module fulani. Donc, yavo, deja wanazoni, ngarwadu ngao, ruwaonise ili vawo ili wake mavigila waelewe kana vanu sisi karataso wabeuha baho. Rika udunga ya maelezo ya he coordinateur wa hezetik. Le jumba la dzihiro la mitamihuli ngali milikio mba wanzima ya udola hiki haina mru ujokanga ina lebungu la COVID-19 hena mnazendongozi liyo warumishi wa hela pitali inu ngwatanabahiyo udziro holiho kwati na zana za utosha wadojibwe mahutajio ya wade no waremeshe hao ngwajitekeleza hawinji. Sofia Hasani, Hamida Asha Tamadi na Nurdin Ibrahim wende na utasi habari. Yilapitali ya mitamihuli ndo iluna nafasi ya ulahiki wa wade walio no wade wa COVID-19 harumali bavula mitamihuli. Izala hii harumali lapitali inu do kema tabibu wa hilapitali kwa tuhondana nezana za lazimu ili ufanya hazi. Kabati antamba materia ili hulu lapitali ya mitamihuli ikao sisi ngarji necessiteo. Nzujo kana direction wani kiwao kwa tushinda warenika. Shak ngasivanu ranzihari kataporo na mreajaba na jambezi ngozinu zini za he COVID. Hawazi materiali zini dante COVID. Eze mask sisi ngarjihuli ya obonze ni mrungu utahoze 500 zahe haulu ze mask obonze habalu jila pitali iliwo jaifa biwai shaka taporo na mask za jahun jambakana zinde ze mask za hanyu leo ngazi jao mbili mfanya instrument kamtuni kiwa hata mwezi wa saya nje mnikiwa tena ama protection hunu karitina hata ze protection toka oyonzi hata bo person agent de santé yafanya hazi hunu yafanya errori gatamba busafanya halatu hakome ya mwadi yakana covid shaka jashinda yarambo kema de wengine covid ko chakane covid alafu bai hajaha zingarano wade huo tukoblige watu remuhensi hunu sans assistance isoka oyonti donc sisi ngartingo fanya hazi ya Mwenyezi Mungu no ne amour ya hatu ne mapassion na Idali Yusufu woi mnaija na infirmier hamahaba ya hahini hazi ya soma ngurumishiho harumela pitali inu rangunga sina zaidi ya miezi 4 wasina toma ya urengo hazini ade namna mniona namna na vavano inde namna kaunju jani vae makatiyo shinda bajimwadi wa covid ne hazi kauri riamini kari somo wanube sema katima kudasoma hazi inu shini mbaka na tabiri ukana msomo yenu jenifanya mbandongo kadha tuzidi zo sirumiao shauka na serikali wa rifa dina marongo tukayonsi raha karituzi wona jusqu'à maintenant o walo huna mweze contrat kwa tutoliwa rango dejango na mwa 7 mois kamili kabati mria hunda hata mbana wili yotoka ndo mjini hao
wanta deja ndongo prepare o manifestation on l'hôpital ya hizo ndongo hizo. Mimi ni rongo wao vanu, mimi ngami vanu bwesonu mwezi 4 nsina tamba contract soka yonti shalo soka na mjovani nifanyiza zangu antanomba miezi ngoso ni ukashindiri ziparisa ndizo kada ziparisa shasi singaranzao l'hôpital hatu ngaranzao epeplu hatu ibana rajitoli afanya ndongo amada zinu rwanene wadeon ngasina Nsumbili rangwasia taisa yakalantize mwana hahe harmu l'hôpital ya Mitsamihuli naye nguoneso tukivwa hahe hosoni mwe hawaire mawe l'hôpital ya Helibavu. Mrunge mhara ho huja même singa we moi tu préfères rester à la maison pour beaucoup de sécurité par rapport à huja harmu za l'hôpital. Vu déjà les matérialisations en Rohaz, on a fortement des doutes, on ne sait pas. Hamade li rajala kansi hun, ngelewa. Déjà za mestakirazi ntuja zenu kizo rangundi. Ça c'est une première des choses. Vu que hata mimi ngejon tawara est-ce que mimi nimsisize parce que ça devrait être changé. Pas normalement haruma wandwa wade, mais haruma wakati kaonga si wakati mziro wakati kao tena ngarinje haruma wade kaongo vraiment nguo mziro. Ma fonctionnaire surtout dans l'hôpital wando cause ngarona. Haruma ndongo za malibo ça on met à côté. Donc et quand je vois pas l'encouragement yotongeza hata mdu hadelese hate hazi. Yeba keti wakati ya unga mhono imajumba ya zihiru ya Hemabavu ili usahilisha umwendeleo wa hizi hazi za Hematabibu. Hazi za uteura hafu ya malaho harmo mji wa Ezimoroni na utiamala lao ya wanano wade wa COVID-19 zitulanziani ya mfumne inu ili uhubiri wa kazi inu barnamaji ya tulanziani na ilameri ya Moroni haungwa mhono na guvernora ya Ngazija na barnamaji ya jumia madaula ikaushuhudiha na maendeleo PNUD. Nurdin na Saidi na mapicha ya Ahmad Mbaraka. Wa mji wa Ezi inu ndentsimo ya baliwa ya wana anumtsangayo wahe korona harimwa mji wa Ezi wa Moroni. Mbwana ya uhosa emalaho ya mji wa Ezi ranzide mfumtsanu inu mwezi 24 uhunda ya mwezi 26 wa Fevrier. Wa uhui wa mji wa Ezi ya bori hui shesi wa Shangazija na Nensi Kamil. Wende na uzonesa yedhwamana wahele chama la Moroni anti-Covid ne mudiru wa bavu wa honono. Harimwa mji ulona wanadamu zihuijana batinao wavirao heze kharija za hao wumjadidishwa zihadhari za homtrio baho ya korona ngiyo wajibu. Jawa katika hao si waulejeza sha waulungia yode maana ifursa ya leo yunikao ya utosa ula ukarije ri andise namna kampanya ya decontamine ye malaho zamba vanu kaya vanu kasoba kimoroni Esha vanu hakika valio yeshungu waka wandu pia wajao vanu wela vanu weroa evati na wala wakati amkubaliano wahe watukono gamno ngambuo kirasmi ye kampani ya decontamination ya gomjwa Moroni ngere jade rasa na olionga Moroni abarani sawo ni naho la lazibu ambao abodo oha didibulo. Baada zibulwa kirasmi zehazi zaho mhoswe malaho ya Moroni, yembawa ya kitekniki ya pangiha he COSEP, ye Croissant Rouge ya Komor, ne mapolisi wa he la meri ya Moroni, wende na uhosa le daho laho handuza ye muhafidh wa he shesiwa Shangazija. Wawahuzao mwazindoni ni madhama na kwa tuelewana maneno harmo mbayo ezindo watina udungaze nzia za homtuyo urahafu mwazindoni zinu ndeza sababisha Abdul Karim Mohamed yafanya utundi harmo le suala linu ili ya hondane na maelezo zaidi na reshe mapicha ya Salimu Ali Ratiraka. Ngasina sakume endumari ivuzilwa wahuzaji wadi sa uhamisi yezindu za hao inu amri ya tola ni madhama na wahensi ili uruhusu uwadi ubunguze. Ombayo izindo bosakume, inu namna uka elamerine COSEP, itie urahafu harumwa izindo. Habo ya kaunuma halani hunjia wanru wenji, wangu hao harumwa mabavu mbali na mbali. Namna uka wajihifadhu no wadi unu. Izo wanru watana bahindoka, kweli yezindo ngazibilwao, ama kasufanyilwa inu ya mbao desinfection. Nusu yaho wahuzaji, ngwaru hao hazine bosakume, ili wataweze lamanda. Shazinu kwa tuzifanya ili wajihifadhi. Parsa 3 heures na wasujo rema surprise alini kame gaga namlawe na poisi mafule waskar pardonner wa hata beba bola simike maner lawe wan kar sujo mbay corona ini yo jahunde de 3 heures au banin tongolo banin tini
wabore moto la lerazini wabola wabo wasi distant biha lera ya ramasezi no rambi wari serango 3 heures ata 4 heures re hoshindoni sango joka mazoya tabu muhimu dokaya ngarondonele alhamdulillah kawatsuma ni haku hatuna idaula eshindoshi hosi wa fumbili nzima le fumbili ra isafanya dekre ya ukaya rangu za fumbili kazana do fanyo hazi za fumbili za baki za zo belwa arudi tena usihule ndo hundo majaya junjulia na ya kansa ile suala wanrwajuzi sauduka namna je wahuzaji waziliwa weshindo rangu bosa 10 wakati kao ya desinfection kaitufanyishiha Rikawenshe sauti ya Badri ya Said Omar. Komwe Twalsar leo shirika la bulwa ni wanazijana wane bantijuu. Umuhimu wa hao ndo hunga mhono miva minji mfano wa hezehazi za plomberi omrengo mapesa na ubeha bonze watina udhukuru izo. Nema kusuada ya hao ndo shashiza wubure usoni mwa wanazijana. Nema katianu wafanya uhazi wadzimana owertese harma unkade wa humtiyo wa urahafu mbinga ya wana nezembwadi. Les sociétés hatu ambao comme l'Étoile Sarl, une société kayao ipangi hazizinji tels que le transfert d'argent et le recouvrement de créances privées et l'immobilier. Ils ont des grandes prestations kayao de relonizo, mais il y a aussi les petites prestations telles que hama bandoza plomberie, électricité, carrelage, charpente, si vous faites une installation, la réparation des climatiseurs. Haina mrukaya ongena jitihadi ongena fikra ya ndongo hamada zinu ya daula hauna haina mrukobo kongo jushinda wasaidie wasaidie minhum wadasi sisi on a eu des difficultés au carrefour réalisation mais on n'a pas lâché rijitolea hizo nguvu za watu zemali za watu wakati rengesha bahainu ya handani ni veshe marahaba mudiri jimla wale dawala ortese monsieur Salim Hafi ikayao harisaidia harmarongo zinji harisaidia fikra hazi yangu hazi ya plombier na electricité mais ya nivehoda honi hunu sijani fanye reparation ya mishana lavabo bidet douche za menyeha donc yode hazi ya niveha hunu alhamdulillah tishinditi zirepare pia johanza ni paroa na mashababi hamandami nwambia ukaya na mje hawinjiri jeri some mono hazi pas mrwati lewe daula parce que daula yo hena mruto johava hasu administration Mohamed Mirajili Homa dhamana wahemba wa ya Ortese uhuswe mipango ya ujibiza nguoneso muhimu wa mshirikiano wa Ortese na wanazijana wano ikawa ifalikia hao ndo utaha wa ushababi ukane mihono ya hazi za ufanya haula wa haruma ubure na rimushidi. Ortese rundu shabaha shuka rihon ranene shamash paro awa entreprise paro como Étoile Sarl ikawa shama jeune ikawa au entreprise ama jeune kao ngwa huisha mhono hazi botso wa serikali donc zimengo mezano kawe dhamana hatu directeur mudiru ha ilda holino Salim Hafi haudunga falsafa ya daula yokaya wandwa saidie mashirika ya kinafsia ya kijeune wanzoa wajibasawe wandwa nike mhono msaada yedimana ko lewe shefu hatu haono kaya ngurengo shamashin awe entreprise ijeke shabaha ya je yandisi hazi hunu Ortese wandwa warambuka ya ngabo chamala ngabo entreprise majoni kaongo na initiative njema tazinu Mvawasa ya wahe taarifa habari zihazi harmale jumba la mahakama ihumwali zinjia nziani ya fumne nubambu ya mijarada ndezi jodo fanyishiha mfano ya hoa pasawa hukumlo amazi usianao ne kurdasiz raha kaziti haruma ze barnamaji Usaini Abdillahi na Chan Mohamed Elamin. Lijumba la mahakama la mwali lende na urejea harmwezi hazizao kama kawaida banda zikunda haulemevu hawade wa COVID-19 warima huno mwali mezi abira. Banda imakirtasi yafanyishi hao aina usiku mauri umlinganisi wa teshahada za mzaliho nina teshahada zionisawa mbamdo kapara ufunga nina zangina baumvi za nusia hazi za mashtaka dizifanyishi hao. Amma ezi hazi za mashtaka mahu zisondana ufanyishi harmwezi sukuzi jao haudungi ya namna wade uyendeliao ngezielezwe procureur. Par rapport na rapport scientifique ya tolo huno mwali ngaonesawa amba ipik ishuku mbavi wabongir shukuri yao ika wajibu hai concertation ya rapport scientifique na ministre watu reja rongo amba ilazimshwa rege hazini rifanye za haziza dharura na hazadhara za hatu za haya huno
des audiences za flagrant délit za lirifanyao na audience en chambre za référé au niveau civil et puis ngirifanya na légalisation lidu jalabili la wadi wa covid-19 lite hasara harmamiva ya ndongo nyingi hunumwali CDU katu ambaye yankiba ishuku wajawi majumba ya kisirikali na ya kinafsia ya yone ya parwani na Istanbul zinu laukana ihawa ya wadi wa covid-19 irengeli ya harmashisewa shajumbi Fatima amma itsohensian lama harmazimba wapia Hamande haini mfumtano le baraza la mawaziri lendelea usoni maongozi wa raisi wa jamhuri Azali Asumani. Nukta zinji zikabaoni mwengoni mwizo nukta ya sharia ihusianao na muundo shindo ishahe Afrika vanu no mahazuizili na 28 ihusianao na ile shirika Semlex shawa jaule suala la sport likabaoni na rishilie mkalimani wa serikali umejimsaidie haruma mjimniso. Ngoni mwema swala kaodo yatwaliwa usiku wa leo inu nukta ya sharia lazima iende harma le baraza la mawakala la husu ranjia harma mkataba wa uunda shindo ihu sha Afrika shindo kao ngashtarajiwao bana umahazi hizili na 28 shikeshindo shijouruawa letumo nane mapesa ya Afrika pia yabilia la hadisi ya kahadisi wa leo do mtakabadhisha wahe zehazika uzidofanywa ni Semlex zirengwa ne daula hamishiliano na mdungamano lasino ananyasi wa Semlex kao ondo atbali ya teknolojia nyumeni yinu sha ngarjwa ukapaka mkataba ya wani kamhula umhula wa hisa wabanga lazimu ya daula itamalaki namna ya teknolojia yinu izo miongoni mwa zanzibar mkataba huo yaunge wanu waendeleao waone namna ya mwelewano wa ushinda wandu wadungane harma mva huo sha wandu ile ukaya mkataba huo ukazakifu abaha wa Komoro ndo lazimu wanangeza na maana hizo mpira wa hadisi wa leo harma muda mshashi yabo ni upande wa heda sha ze tera za hansi oka ze machizonga joka moroni hombo na fomboni kazina ukamala ndo ajito tidaiho ngarjoka zoka zinji shanga jo etalewa na ngajo vira wiklo harma haina ekipu ngejoka na wandu 25 bai wadi ngono na vunguza hadi salis biswa laba hanga si harma 200k aktifu harma yenti kamil ngarjwao abaha ama ngarjwao nondo umahalo wade ulio haudiro mbabi okaiho la hunu centre hunu ngazija swahe daula hakambenuf armale bunjilio la fanyisha jana la interministeriel la husu wade unu akambenufu ka harma muda mshashban mwanzo haina za ufanya zifanyiwa no wa Komoro bao wanjie harma barnamaji ya ze vaccin harma zilera 24 za mwiso zinu walionde daraja wade wa corona ya waswili ya mudiru wa taifa wa heswiha Abubakar Said Ali ufanyo mjimliso wa namna za longozi liyo harma jimla ya hemasiwa nzuani mwali na ngazija narmushili ripara wandu 17 wavia waliona wada COVID-19 wandu 17 wao pia ropara harma liswala ngazija karapara mraunimeni harma liswala nzuani la karapara mraunimeni harma liswala mwali alhamdulillah rabbil alamin ripara wandu 15 wawona walawa harma mazumba maziru ya tu surtout ngazija ripara wandu 13 nzuani ripara wandu waili mwali karapara mruanimeni awona alhamdulillah rabbil alamin karapara nyafati hamwe masoyo mararu wanrodu ngao harma jimla ya insi wanrumiate na watano harma rumiate na watano wao 186 ngwarma swala ngazija 18 ngwarma swala nzwani na mmoja harma swala mali harma majumba majiri atu ngerna rushanda harma ila pele samba ngerna rwanane la pele bamba wakati na mwade la pele fumboni ngerna mru moja harma rushanda wao mru moja tu da tahau saidi zwambungu dimru aliyo hamala ptalia fumboni malahoni ngirusuvia rumete no tuswina sita hamon rumete no tuswina sita wao
578 harmali swala ngazija 18 harmali swala nzwani harmali swala mwali kasi na mrulimsu veo dahoni wizara ya unono ngeo hambia ni amarangina amba ujua haraka wada covid-19 yo namna ya utaha uhifadhi mrasingia hali nziro ya uwadi ya covid-19 wajao gerimiao ama mjoka ngina alama dirazurongo wane kama ngina buhoziro ngina nkohoa ngina mbumu ajikaribisi ya haraka harmazi ya talilio karibu na wae ila jua pare unono ujiro la haraka ajihifadhi na ujiro wadono haunjia harma vamrajina utofana na unu le pare la nguha harma mkabala wa hela pitali ya fomboni wa swile ya Alliance ya Mali liitomo le hamanani 50 hadi ndongo ikao ketu sahilisha aswilano mzungulio wa wakazi nezebidho waza hao hadisati ya listamu na chan na Mohamed Elamin na wende na utasi habari. Namna hiyo ilipare lala walopitali ya fomboni wenda Alliance Française ya Mali litimbi ya nguvu zingama zino ngestambisha we mavingaji magari wa Mali wakati ngwahibu wabirinzia yangina hautra wa izingama zino inodemana ikao idaula ya Komoro waona afdhal ya utowafuvula Mali likiasishwa milioni 62 za shikomor ileo jaurengeleza ilipare lino suala lino lifikiri wa harmo mkensi walibaraza la mawaziri lafanyishia mwezi 17 wa Februari mwa wa 2021. Mwa baraza la mawaziri la vila bojuzi wakubali ufanya nzia ya ula wa laptalita waswili Alliance nzia kao ambaye imenya hangu wawetu haramiwa na mapesani ya iferi ngula ufon routier. Donc il y a des informations abiling ko tsani yengeze ulawana na ziazino mana ijori sai kamba wandu wafanya hazi amazi periferi be il pare la bila hanhari ikiamba wandu wa silfani wao mwa daula wakubali hazizo zitulenziani zisukuma sawa na ziazino sifanya wano inshallah. Pare ikao la menyeha lilo kalisailisha imavingaji magari sawa na wawandao hamindu haswatan harmo wakati uno mvua zinyao babu na babu biwajau izo juo sababisha bujiri ajali za mabarini ya azmaino ya urengeleze el parelino ya rengwa na idaula ya Komori iso sailisha umzingizu wa mabarini wa magari biwajau na imaraia. Honva unuo wa he mabare le pare langu habahani wa swilimbeni ikao ngilo na kilometra mengomirar na shenda ngilo hali taabani na ngalipasao lihondane na shawiri mufid zinu zilawana harma mkataba watu mhono ni waziri mzamani wa hele bundu la hensi ni waziri wa hemali wa zimanele shirika la kifaransa la mbwao soja ya Satom ikande tarehi 5 ya Fevrier mwazuzi lina 10 amma hata mpaka daba hazi raka janjia nziani alia Ayub Abdalla na Salim aliratiraka wende na utasi habari. Yinu de namna le pare la hangu habahani huenda mbeni lilio ye mabiria yangu atambi hao haivuyaka litimbiha kalitina vahanu wa ubirilia pare ikao kalijafanywa namna ya hulatsa ye maji yani kalijadumu o wakati weze mvua zinu lizidi mai Asfilenzi yaka itinyango ngamonao kambi hao haku magari ngakoza haku déjà ti changer bra nyumeni yabo bese kas jafanya même pas 2 semaines kambi habanja paro changer mahando yabo umavudama nango mwinji change kuma na mkomori hambilo afanya hazo hahe hatendezo ka hunde faida injira hano kai faida ho jimlifu tukabo bien évidemment yabo alobo juva ngona le dhambi la hao puisque bangu wazionao habeshelea omwezi wa Fevrier omwahaziwi zili na 10 ye waziri yaka na zedhamana zahe wizara ya hele bundu ne mirekebesho ya hemavare hakachi ya mhono mkataba daye nele shirika la sojea ili warekebeshe le parelino hata mpaka ndavala kwa mayazi hazi za hunjia nziani wakazi wa mbajini ya domba wa jau ngwawenshiwa uziro wa hele pare la hao dojwa ya wakazi ngona utabifu wa mzingulio wa hao nezebidho anza hao waka hawenji wa mabareni ya hifadhi ya monziani ili utanabahi ekawa ndungwa stehiyo sharia shanyumeni shatilanziani ne madhamana wa hensi shabaha wajau hufanya utundi zaidi usoni mwemazofera juma mstehi zihadhari za ujihifadhi ne corona tijara swali ne mapicha ya Ahmed Nassor.
ya asubuhi ya mfumtano ya leo ya majeshi wa jivuri za Homavareni ni makswada mshindi ya wasisa Homavareni hunu do utundizi wahe mazofera iliwona ekangwa rumi yao ye sharia shanyumeni ishapareni haizo zaidi ya magari 10 ya zingarwane majeshi harumwa mji wa Itsandaya hasababu zilo tofauti. Usiku wa leo yote anja aboneka muno Mavareni majandarmu parce que de haziatu ya vili de halo mana receiver fi makartasi ya magari na kaklasho shadungana na code de la route. Donc resprofite tena leo resensibiliser maraia na mazofera concernant ya code ya nyumeni ya ngia nziani ilio lazima istehilwa lazima ni yaplikewa. Baadhi ya mazofera ikao wazilwa ne majeshi ngwaonesao ka kwati hashiri uhusu ya sharia shanyumeni shatilwanziani ne madhamana. Pia kasina hata problem shawanuzisa gazi ya hele gari tuambia kailo kalijajana gazi wambangwa nremao amanda. Hiyo ndi hazi ya hao yabidi wafanye ke wari kontrole rekarma ta normal ya ka gari ti circule wetina ka angilona ze haki za hazo. Singardungo zo arambia. Abongo no sambilani vira hono mimi honja hono jatabila karamjo kora malamanda izo wandu watanabai dukaka bati hata gari zima la zingaro hasibabu ya mru ya tuka za sheiba ya mbua inurambao kashne haluha ya shimanga eshito shida hustehilo harmaze busi neze taksi dombano panza wahe mabiria. Haunjia harmonva wa sport draft ya mwando ya kawieleza siasa ya taifa ya heze na hauza sport iwafikiwa ya mfumne yinu hunmoroni harmomona noendelea baina waziri wa hunaijana na sport ne madhama na wahe makungumanyo mbali mbali ya sport wa henti harmomifu miraro ikao shawata alamu ngashujo hantiwa ili utanziani le katiba la mwiso haulitra mhono. Johira irenga makonsulta watano haraz tematiki yani mazunukto azansano kila nukto etsoka na mzima mtaalamu mkomori mzima arjerenge na mtaalamu mzima internationali aja jumlishe idokumani rende mbeteke mbavanta para mois de juillet rishinde rive serikali na ijuemba komoriatu inabari na maji harmo sport babo sport ke tsofaishi hatu be sport tsofaishia hakan da na nukto azakensi vanu mavamanos federation ini hubaya orangu haledo wakanayo yani wamtipare bahati tumba wamde waziri bezin haziza kandisa za kwandisa zizia zandisa zia bamjatpare bahati ukamba wamde nashinda nanda nazo taza koma za ngia nziani zito ngio nziani na minsi mwambia mbai dokumele to parwana mwa deje kamwa benzi donc wao wajiriwa mana inde tongo iwatambisho mbane kawasina document kawasina barnamaji iwa bingao harmwazi haza za sport za thème nécessaire razangalia raziona risante kaya e kaya wandoa respect on roste za hambonele buku kojo hambaka on ranje za nukto mjuma bala on roste Tanzania hamangi joka faida ya sport ujimli wa Komoro surtout des jeunesses na hiyo bahati kuu afikiri kaya zilo fanywa c'est la première fois rono justement des îles watola c'est un livre hama livre kao ya français hau ya histoire hau ya science yamane ili wanasjana wa basauhe na sport c'est la première fois ya wakajifanyishia wa remercier ye ministère ze juhudi pendant mwana zifanya shangarombo Mungu wasane zinagozela zitulanziani ili majeno wa Komoro dingo hii waone valeur ya hizo wafanya upande wa